Apa kembar? Salam sedulur Gujek, sedulur Kreo. Boleh sekali papai kembar, sing gede pelati. Sing dua pemuda idaman dua. Ada. Berarti pemuda idaman-idamannya. Durung lahir kan? Masih di jero. Iya. Abiane kang lagi nonton channel Yandika. Sarik. Boleh sekali. Kang Freddy, Pantura. Bapak kembar, sedulur sing Gujek lagi nonton. Kreo Kedik. Bapak Bisma. Nun nggak mulia. Kuayang senenge, kuayang bungae. Pemuda idaman 2. Yen dadi miliki, yen dadi jodone. Oh, ningane. Papai kembar saya. Bos jadi Suwun, dulu. Bos Platinum. Salam kanggo wong Gujek. Semono gantenge, semono kasepe. Ampun, Duh manis meseme. enakan lagu ya. Manis kulite. Papai kembar saya. Aa kembar. Wong Gujek, wong Kreo. Kangge wong Sahur. Kangge wong Kreo. Kang Dewan Boros, Kang Dewan Ujah, Mama Ungu Ali. Orang tinggal Papai Patir. Boleh Ya. sekali. Bos Dari terima Brian. kasih. Kang Freddy Pantura. Papai kembar, Bos Platinum. Sing duwe Kreo, sing duwe Gujek. Ati orang karuan, waktu ketemu pandai. Kayane penasaran, lamun durung kelakon, lamun durung kelakon, lamun durung kelakon. Kuayang senenge, kuayang bungae, yen dadi miliki, yen dadi jodone. Hai bos kembar. Pemuda idaman. Selesai papai kembar. Asik. Ayah Reju, Ayah Hafiz, Bos Desu. Papai Bisma, Dalan, Papai Desi, Jaya Brian juga. Ayah kembar. Orang lali may bispa di siguro si kaduan ni. Spesiale aku akan bersih platinum. Apa sih Wahyu? Ati ora karuan, lamun ketemu Apa ini? pandeng. Oh, eling dening cirenganan. Wong Elman mah. Kanton kan? Sudah kabar bareng ah. Rasane penasaran, Cari akan bareku. lamun durung laksana. Terusin. Lamun durung kelakon, lamun durung
pay bis